nkurabuye nkubwira yuko malariya iri kwitiranwa na chikungunya kandi chikungunya yakwica na malariya yakwica utivuje neza. Nshuti ya Big Grace TV, ugifatwa n'uburwayi ukigaragaza ibimenyetso ugitangira kumva mu mubiri harimo ensanova, please jya kwa muganga. Mu Rwanda inama y'abaminisitiri yemeje ko hagiye gushyirwaho ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano AI. Hagamijwe iki? Hagamijwe gukomeza guteza imbere ubwenge buhangano n'ikoreshwa ryabwo mu gihugu. Ntabwo u Rwanda rwatandukana n'amahanga, ntabwo rwatandukana n'isi ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Inama y'abaminisitiri yabyemeje ko iki kigo kigiye gushyirwaho, ariko ndagira ngo nkumenyeshe yuko n'ubundi iri koranabuhanga ry'ubwenge buhangano AI mu Rwanda risanzwe n'ubundi rikoreshwa notama mu buvuzi, mu burezi, mu bucamanza, mu buhinzi, mu nzego z'ubucuruzi n'ahandi hose mu nzego z'ubuzima mu gihugu. Iyi ni Big Grace TV, ndi Marie Grace Bagambake. Ndacyashimira cyane wowe wamaze gukora subscribe kuri ino channel, wagize neza kuduteza imbere, wakanze ujye ukanda buri gihe uko ubonye video kuri ako kaganza ubu duhaye like, hanyuma ujye ureba video yose irangire. Tuba dukeneye watch time, hanyuma niba warigeze ukanda kuri subscribe ho ntabwo wakongera ukandaho, waba ukoza ni subscribing. Niba wari utarabikora nawe ni umwanya wo kudushyigikira. Kuri ino si ningira nkugire nta wigira, no muri aka kazi dukeneye ko mudushyigikira. Imana ibahire namwe mu byo murimo byose. Haruguru navuga ngo inama y'abaminisitiri yemeje ishyirwaho ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubwenge buhangano AI, ikoreshwa ryabwo, ariko ni imwe mu myanzuro nyine yavuye mu nama y'abaminisitiri yateranye kuri wa 8 Kamena 2026, ibiyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'uko bisanzwe Paul Kagame. Ikaba yemeje ishyirwaho ry'iki kigo gishinzwe ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano, kikazihutisha iterambere ry'ikoranabuhanga, guhanga ibishya, gushyira mu bikorwa ishoramari n'imiyoborere, hagamijwe gushyigikira impinduramatwara mu ikoranabuhanga no guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda. Reka nihuse ntakumariye amamega nkugezeho ibindi byavugiwe muri iyo nama y'abaminisitiri, byabaye ngombwa ko bishyirwa hanze nawe ukabimenya, nanjye nkaba ngiye kugeza hano kuri Big Grace TV. Usibye ibyo, inama y'abaminisitiri yanemeje umushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2026-2027. Iyi ngengo y'imari ikazibanda ku kongera umusaruro w'ubuhinzi, guteza imbere inganda, kwihutisha ihangwa ry'imirimo no kubaka ubukungu butajegajega. Yamenyeshejwe ibyerekeye icyorezo cya Ebola gikomeje kugaragara mu karere n'ingamba u Rwanda rwafashe zo kugikumira. Minisiteri y'Ubuzima yakajije ingamba zo kwirinda, gusuzuma no kugenzura abinjira mu gihugu banyuze ku mipaka yose hagamijwe kurinda ubuzima bw'abaturage. Kugeza ubu nta bwandu bwa Ebola buragaragara mu Rwanda kandi ibikorwa byose birakomeje nk'uko bisanzwe. Abaturage barakangurirwa ariko gukomeza kwirinda no kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima. Hari ikintu iyo pepa yasohotse, ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byasohotse, ikintu abantu baba bifuza cyane ni ukumva ngo inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira. Mbere yo kugera aho ngaho, reka maze nkubwire imishinga y'amategeko iyi nama y'abaminisitiri yemeje. Imishinga y'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki Nyafurika Itsura Amajyambere yerekeye inguzanyo y'inyongera zigenewe gahunda y'iterambere rikomatanyije rishingiye ku ikoreshwa ry'amazi ya Muvumba. 2. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye impano n'inguzanyo zigenewe icyiciro cya 2 cy'umushinga wo gufasha impunzi n'imiryango yazakiriye kwinjira mu buzima busanzwe no kwivana mu bukene. 3. Imishinga y'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye inguzanyo zigenewe umushinga wo kunoza ibijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu mujyi. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye inguzanyo igenewe gushyigikira politiki y'imicungire y'ibiza mu Rwanda, harimo uburyo bwo kubona inguzanyo yihutirwa igihe habaye ibiza cyangwa ibihe by'amage bitunguranye.
umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika ya Botswana yo guca burundu gusoresha kabiri ku byerekeye imisoro ku musaruro n'ikumira ry'inyerezwa no kutishyura umusoro. Number 6, imishinga y'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano yo gutwara abantu n'ibintu mu kirere hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Guverinoma ya Algeria, Azerbaijan, Botswana, Costa Rica, Guyana, Morocco, Senegal, Trinidad and Tobago n'ubwami bw'Abongereza na Irlande y'Amajyaruguru. Umushinga wa nyuma inama y'abaminisitiri yemeje ni umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano ashyiraho ikigo nyafurika gifasha mu gukumira no guhangana n'ibiza, Africa Risk Capacity IRC Agency. Tujye kuri yashyize mu myanya abayobozi ku buryo bukurikira duhereye kuri politiki n'ingamba na porogaramu byemejwe. Aba ariho duhera, reka duhere byemejwe. Inama y'abaminisitiri yemeje politiki, ingamba na porogaramu zikurikira harimo ishyirwaho y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano. Kikubwiye niyo mpamvu numva nshaka kubanza yashyize mu myanya. Kizihutisha iterambere ry'ikoranabuhanga, guhanga ibishya, gushyira mu bikorwa ishoramari n'imiyoborere hagamijwe gushyigikira impinduramatwara mu ikoranabuhanga no guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda. Izindi politiki, ingamba na porogaramu byemejwe ni ivugurura ry'amasezerano hagati ya Guverinoma y'u Rwanda n'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bisangiye uruzi rwa Nile, ahesha uwo muryango uburenganzira bwo kugira icyicaro mu Rwanda. Ikindi ni itangwa ry'impushya zo gucukura amabuye y'agaciro na kariyeri hamwe no gukodesha ubutaka bwa leta buri mu karere ka Karongi bukodeshejwe sosiyete yitwa Zipline Rwanda Limited. Yashyize mu myanya abayobozi ku buryo bukurikira: urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo mu iterambere ry'igihugu GMO, Bwana Habiyaremye Rurihose Florie yongerewe manda nk'umugenzuzi mukuru wa Genda wungirije ushinzwe iyubahirizwa ry'uburinganire. Muri RDB ni urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda. Bwana Ineza Izere Gracier yagizwe Internal Auditor Division Manager. Naho mu rwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, Minani Faustin yagizwe Head of Service Delivery and Good Governance Department. Naho Murindwa Anatole yagizwe Head of Research and Homegrown Solutions Department. Murungi Anita yagizwe Service Delivery Division Manager. Munganyinka Tayima Lydia yagizwe Registration Division Manager. Niyikora Silver Applied Governance Research Analyst. Mu kigo cy'igihugu gishinzwe amashuri makuru HEC, Dr. Habimana Olivier yagizwe Head of Department for Digitalization and Research. Dr. Nyiringango Gerard yagizwe Division Manager for Post Quality Enhancement in General Education. Shaka Eric Communication Analyst. Mushambaro Richard Legal Analyst. Hanyuma haba hari n'akandi kantu kajyanye no kwemeza abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda. Ubwo uyu munsi ku itariki ya 8 z'ukwa gatandatu 2026, Bwana Jeremy Blaine yagizwe ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu Rwanda ufite icyicaro i Kigali. Dr. Simone Knapp, ambasaderi wa Australia mu Rwanda, afite icyicaro i Nairobi. Ntabwo Jeremy Blaine yagizwe ahubwo yakiriwe, yemejwe. Naho Madame Dede Eku ahagarariye ikigega mpuzamahanga kigamije guteza imbere ubuhinzi IFAD mu Rwanda, akaba afite icyicaro i Kigali. Inama y'abaminisitiri iyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hari n'ibyo abaminisitiri bayimenyesha nk'amatangazo batangiramo. Minisitiri wa Siporo yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 13 kugeza ku ya 14 Kamena
2026 mu Rwanda hari isiganwa mpuzamahanga ryitiriwe amahoro Kigali International Peace Marathon rizaba ku nshuro ya 21. Naho Minisitiri w'Ibidukikije nawe yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ku itariki ya 2 kugeza ku ya 6 Ugushyingo 2026 u Rwanda ruzakira inama ya 38 y'ibihugu bihuriye ku masezerano ya Montreal. Montreal ni muri Canada. Nubwo bitavugiye muri ino nama y'abaminisitiri, nari mbifite muri gahunda kuzabikubwiraho kuri ino ndwara yamaze no kugaragara mu Rwanda yitwa chikungunya, abantu bitiranya na malariya. Reka muri utu tunota 4-5 nsigaranye nyikubwireho, nkubwira ko atari igikuba cyacitse ariko mu Rwanda irahari, gusa igira ibimenyetso bisa na malariya n'abantu benshi bakunze kuyitiranya na malariya. Nkubwire nk'umushakashatsi akaba n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda Professeur Mutesa Leo yasobanuye ko chikungunya ari indwara iterwa na virusi ikwirakwizwa n'umubu. Umuntu rero yanduriye uwo mubu umurumye, ariko ibimenyetso byayo bikaba bikunze gutera urujijo kuko usanga bisa n'ibya malariya. Hari ubushakashatsi ngo bwakorewe mu Rwanda muri 2024 mu ntara y'Iburasirazuba bugaragaza ko mu barwayi bapimwe bakekwa malariya harimo abagera kuri 69% bari bafite iyo virusi itera chikungunya. Muri bo harimo abari bataragaragaza ibimenyetso, ariko abandi barabigaragazaga baranagiye kwa muganga kubera bisa n'ibya malariya bavurwa nk'abarwaye malariya. Ko ari ikibazo we. Yagaragaje ko icyakoze mu Rwanda no muri Afurika y'Iburasirazuba muri ikigaragara ni uko ubukana bwa chikungunya buri hasi ugereranije no muri Afurika y'Iburengerazuba, ariko nanone ni ikibazo kuko itavurwa uko bikwiye, kuko yitiranwa kenshi na malariya nyine. Igitandukanya chikungunya na malariya ni ikintu gito nko kuba umuriro uba mwinshi cyane no kuribwa mu ngingo bikomeye kandi bigakomeza mu gihe umuntu yatangiye n'imiti. Niba umurwayi yahawe imiti ya malariya hagashira nk'iminsi 3 adakira, kandi tuzi ko yagombye kuba yatangiye gukira, kugaragaza ibimenyetso byo gukira no koroherwa, aho ngaho turagirwa inama yo kujya duhita dutekereza ko yaba ari chikungunya. Iyi ndwara mu gihe itavuwe ishobora kwica uwayirwaye, ariko nanone kuko n'ubundi havurwa ibimenyetso byayo, gusa ibyago byo kuba yahitana uyirwaye wagannye ivuriro si byinshi, gusa kuyivura nka malariya bituma itinda gukira. Ariko ntuzankumubirizi n'igicuncu niba ufite ibimenyetso nk'ibya malariya, nyabona jya uhita ujya kwa muganga, kuko hari indi ndwara iri kwihisha igaragaza ibimenyetso nk'ibya malariya kandi atari malariya. Ubwo rero ujya muri igicuncu n'imiravumba ahubwo ujya kwa muganga, nubwo batahita bamenya ko ari chikungunya, ariko bakuvura malariya bikagabanya ubukana bwa chikungunya. Hanyuma babona imiti bari kuguha itari kugira efe yihuta, bakaba banakuvura. Ariko icyambere gituma tuba tunakubwiye ibi ngibi ni ukugira ngo uwagize ibi bimenyetso ujye uhita ujya kwa muganga. Tuvuye mu Rwanda, ku isi hose habarwa ko abagera kuri 35,000,000 aribo bantu barwara chikungunya buri mwaka, mu gihe muri Afurika abayirwara bo bari hagati ya 2% na 4% by'iyo mibare, kuko muri Amerika y'Epfo na Aziya ariho iyo ndwara yiganje cyane. Chikungunya. Iyi ndwara niyo kwitonderwa, nta mpamvu yo kutajya kwa muganga igihe wagize ikimenyetso cy'uburwayi. Reka nsoze ino video nkwibutsa ibimenyetso by'indwara ya malariya. Nuzajya wumva ubifite mu bwonko bwawe cyangwa muri mugenzi wawe, ujye umufasha guhita atekereza ko ishobora no kuba ari na chikungunya, yihutire kujya kwa muganga. Sibyo? Malariya ubundi ni indwara iterwa n'agakoko gakwirakwizwa n'imibu. Ibimenyetso biranga umurwayi wa malariya ni uguhinda umuriro, gutengurwa, kubira ibyuya, kurwara umutwe, kugira iseseme no kuruka. Ibyo bimenyetso bishobora kugaragara nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 bitewe n'igihe umuntu yafatiwe cyangwa ubwoko bw'agakoko kinjiye mu mubiri we. Malariya ntibifata nk'ikintu cyoroshye, kuko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryigeze gutangaza ko muri 2013 hirya no hino ku isi abantu barenga 198,000,000 barwaye indwara ya malariya, ikaba yarahitanye abagera ku 584. Abarenga 80% mu bahitanywe nayo n'abana bari munsi y'imyaka 5. Iyo ndwara yibasira abantu bo mu bihugu bibarirwa mu ijana byo hirya no hino ku isi. Abandi bagera kuri 3,200,000,000 bashobora kuzayirwara niba nta gikozwe, niba tutubahirije ingamba zo kwirinda malariya,
kuryama mu nzitiramibu zikoranye imiti, gukuraho ibigunda, ibizenga birekamo amazi, bya bindi byose bahora batubwira. Ibimenyetso by'uburwayi bwa malariya ndabikubwiye, ariko malariya iterwa n'agakoko ko mu bwoko bwa Plasmodium gakurira mu mibu y'ingore yitwa Anopheles. Uko wakwirinda malariya nibyo ngiye gusorezaho, nari mbivuze nirukanka mbona mushatse kundeba nabi. Mu gihe uba mu gace kabamo malariya, ujye uryama mu nzitiramibu iteye umuti idacitse kandi uyishengeze neza munsi ya matora. Ujye utera umuti mu nzu, niba bishoboka ujye ujya ushyira utuyunguruzo mu nzugi no mu madirishya kugira ngo imibu itinjira, kandi ucane wa muti urinda imibu nawo wa wundi bacomeka, twa tundi bagenda bacomeka mu mapurize hakiri kare, kugira ngo imibu yaba yinjiye ibashe gupfa. Ukureho ibihuru. Hari abantu usanga barateye indabo ariko bikarangira zibaye ibihuru. Ariko niba ufite n'ibihuru hafi y'urugo, bikureho. Ukureho n'ibizenga by'amazi kuko nabyo ni indiri y'imibu, cyane cyane uyu mubu wa Anopheles. Niba ufashwe na malariya, ihutire kujya kwa muganga. Nkurabuye nkubwira yuko malariya kwitiranwa na chikungunya, kandi chikungunya yakwica na malariya yakwica utivuje neza. Nshuti ya Big Grace TV, ugifatwa n'uburwayi ukigaragaza ibimenyetso, ugitangira kumva mu mubiri harimo insano vapor, please jya kwa muganga. Iyi ni Big Grace TV, ndi Marie Grace Bagambake. Reka twifurize abahawe imyanya mishya, imirimo mishya n'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 8 z'uku kwezi 2026. Tubifurize imirimo mihire, umurimo unoze urangwa n'umusaruro urambye.